بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. Sura El-Beled, grad. S imenom Allaha svemilosnog, milostivog. Ne, kunem se gradom ovim, a ti si u ovom gradu oslobođen ograničenja i roditeljem i onim koga je rodio. Čovjeka smo stvorili da je u naporu. Misli li on da mu niko ništa ne može? Utrošio sam imetak nagomilani, govori. Zar misli da ga niko vidio nije? Zar mu nismo dali oka dva i jezik i usne dvije? I na 2 puta uspinjuća mu ukazali, pa zašto nije savladao uspon? A šta ti misliš, šta je to uspon? Roba robstva osloboditi ili u vrijeme gladi nahraniti siroče bliska roda ili bjednika iz prašine. A potom da je bio od onih koji vjeruju, koji jedni drugima strpljivost preporučuju i koji jedni drugima milosrđe preporučuju, oni će biti oni s desne strane. A oni koji ne vjeruju u ajete i dokaze naše, oni će biti oni sa lijeve strane. Iznad njih će vatra zatvorena biti.